Ukuthatha le thuba bazalwane ngibingelele the angel of the house baba wethu Archbishop uMkhize kanye nomama siyabingelela Mumbo Mhlophe sibi side simajembelezana sapha ngabangune bavungama okukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha le thuba ngehle nje ukuba ngibingelele phakathi kwaleli khaya ebandleni igeja egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngazi noma ibandla belingaqhweba kakhulu izandla liqhwebele nje ubaba nomama. Bengizocela ke ibandla liphinde liqhwebele the angel of the house lime ngeenyawo liqhwebele ubaba uMkhize thina kwaMkhize ashaye lezandla bazalwane wathi bese phansi. Siyabonga kakhulu singahlala phansi ngibingelele onke amabishop akulendlu akhona bonke abagcotshwa abapostoli siyabingelela bazalwane kakhulu omama abafundisi omama bishop siyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ulusha lonke namuhla uNkulunkulu athandile ukuba sihlangane umkhosi ongaka kuzokhulunywa nawo siyabingelela kakhulu bantu abasha osisi obhuti Sunday school siyabingelela ngicasisha lezandla bazalwane indlela esibahle ngayo nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngibingelele kubhuti wami umpostoli ubukhosini ngicela ukubingelela kakhulu umpostoli ngiphinde ngibonge ngibonge nangimama nakubaba okuyibona aba uNkulunkulu abagcobele kulendlu ukuba besinikelela ithuba ukuba sizoma kule ndawo bazalwane amen. Akuyona ke into encane asikuthathi kancane mhlawumbe enye into eyenza ukuthi kube nzima kakhulu mabishop kuma kule ndawo ukuthi nathi sifunde ogcobeni lakendlu amen. Kukhulu kakhulu umfowethu baba ubukhosini asifundise khona bazalwane asihlangananga manje nje sihlangane kudala einkundleni zokuxhumana ebhala esifundisa silokhu siqhubeka nje nomculo waseZayoni kodwa lokhu esifundisile bazalwane mhlawumbe ngingalibongela ibandla igeja ukuthi libe ngeke ngisasho ukuthi umuntu omusha libe nobaba ofana nobukhosini bazalwane amen. Kuyisibusiso kakhulu ngoba akumina ngedwa engifunde kuye baningi bazalwane esifunde kuye ngoba kwesinye isikhathi inkundla zokuxhumana sisebenzisa ngendlela errong but lokhu ngamazi la inkundleni yokuxhumana usebenzisa nje ngendlela eqondile and noma kukhona isimo esingesihle uyakwazi ukusilungisa. Siyabonga kakhulu mfowethu ubukhosini ukumela uZayoni wakithi kuze kube lesikhathi abanye abafowethu uthe uNkulunkulu mebasiza bashiya babona kungasafanele ukuba behlale nathi amen. But siyambonga uNkulunkulu ngoba mhlawumbe kube nawe washiya sasingeke sizwe kahle usungasekho ekhaya ngoba into yasekhaya izwakala kahle bazalwane kunento yangaphandle. So mhlawumbe ukuba usukhuluma usushile nje sasobuka sithi usezenza ngcono singabe sisakuthatha njengoba kuyiqiniso ukukhuluma. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mfethu sengathi uNkulunkulu nje enganezela kakhulu kuqhubeke bazalwane kusizakale nabanye njengoba nathi sasizakala sifuna ukufihla bazalwane kukhulu kakhulu uthe wathi mangifonela nje ethi ngizoma kule ndawo ngayibuza ukuthi ngizoma ngithini ngoba phela
nathi sifunda kuye. Kanjalo ngeke ngizwe nobaba Archbishop Shumayela ngibona ukuthi ayi kunzima kakhulu kulendlu. Amen. So ukuma kule ndawo nje akuyona into elula. Baningi ke abafowethu sibaziyo beShumayela sisebancane kodwa belokhu beshumayela abazalwane siza ngemumva sibeza ukuthi bayashumayela umthiyane muphi umthiyane sizwa le ntambanana. Amen. Abafowethu bonke ababeshumayela ngaphambili siyambonga uNkulunkulu ngani bafowethu ukuba ningaliyeki nanoma bekubonakala kunzima ukuthi sizwe kodwa ningayeki. Ngicabanga ukuthi thina okwethu asizile ukuzoqala kodwa sizolekelela lapho bese niqale khona bese siqhubeka nohambo bazalwana khona ukuthi kuyaqala no aqala siyaqhubeka bazalwane bakhona abayiqalile lendlela and sine proof eningabi ngabakwenzile emzimbeni kaNkuluNkulu. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane singabashala bonke izandla egameni lika Jesu. Mhlambe njoba bese kushiwo ke bazalwane umpostoli uMkhize endaweni yaseSikhawini umntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngisindisiwe bazalwane. Amen. Ngifisa nje ukucacisa lokho ukuba ke uyazi ubhuti omdala ubukhosini ngizombiza ubhuti omdala bazalwane sike sim-invite nangale bandleni sisho ukuthi la nje kushunyayelwa uJesu bazalwane. Khona ke kuke kwabanzima ngoba akunzima ukuthi lamukeleke. Ngiyambonga bazalwane ubukhosini ngaze ngibonga ngithina uke wafika esontweni kusenzima sisonto siba u15 siba u12 ngenxa ukuthi abantu bese besilahlile ngoba bengafuni ukulamukela. Amen. But akaze kube nesikhathi lapho ethi ngiyobhoreka kule yandle engaka ngisonto nabantu abawu12 abantu abawu15 wayilokho evela nje ehlala ngothi ngisithandaza mengithi ngiyaphenduka unanga uhleli ngemumva. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ungomunye wabafowethu ababe abafowethu ngisho kunzima. Angifuni ukufihla lokho boy umfowethu ezikhathini ezibenzima nami sengithi ngiyayeka ngenxa yokuthi uzokhumbula nje mama mawami ngamfonelana naye isikhathi sithi ngamtshela ukuthi hayi mase ngihluleka ngizoza lapha egejeni ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu akangibizanga. So angifuni ukuphoqa ngamtshela ngathi ngizoyikalela nje u3 years ukuthi akwenzeki uyobona ngami sengena lapha egejeni ngithi senenye indlu ngale esikhawini ngoba angifuni ukuphoqa. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usesemsebenzini bazalwane nakhona kodwa uma ngenzeki ebukhosini leso sithembiso nje sisalokho simile. Amen. Ngoba ukushumayela bazalwane kwa TikTok akusho ukuthi lokho ubizo lwakho usukutholile. Baningi abantu esibabonayo la enkundleni zokuxhumana kodwa namanje abazi ukuthi uNkulunkulu babizeleni. But kuningi babakushoyo yabona njengamanje khona nje sebekhuluma noJesu wabatshela uJesu abayesogweni kuningi bazalwane okwenzakalayo nje emafonini. And umuntu uyabuka kakhulukazi kuleli izwe lakithi ukuze into yakho yazeke kumele ngathi ukuba ngathi uyasangana kancane. Ngoba ungasangane ayithathe abakwazi abantu angithi lento ibuke ebukhosini ibukela ngeke umbone umuntu wala egejeni abanye baba baze bakuphosta uShumayela kodwa yabona lo muntu osangana lo nje insukwini bamphosta bonke abazalwane. But ayikho intshumayelo yakulendla abayipostayo. Enye ubungozi esibhekene nakho ekulideni ibandla likaNkulunkulu silida abantu ababi abangamamukeli umuntu wangaphakathi bamukela izinto zangaphandle. Ayikho into ebuhlungu bazalwane njengokuthi sibe kwi-conference kushunyayelwe from Friday kuze kube yiSunday kodwa kube khona umuntu webandla esizothi siphuma Sunday ebesipostela uMakamu esipostela abanye abafundisi kodwa besihlangene kwi-conference. Ingekho into eshoyo ukuthi yini yebandla esihlanganele. And ngike ngayikhuluma lento baba ubukhosini ngathi mina asingawenza ama conference if i-conference ingeke yenze umehluko ebandleni. Ngoba once kwaba negama elithi conference lisho ukuthi sizohlanganisa imiqondo ukuze siphume nento entsha ezobonakala kubantu. So asikho isidingo sokwenza ngiyangibona abantu abaningi benza ama conference abanye sebeno 20 years benza ama